Proces slanja nastavničke preporuke preko sajta Common Application, opšte prijave za američke koledže i univerzitete, počinje prijemom e-mail poruke koju ovaj sistem šalje nakon zahteva budućeg studenta. Kada đak pošalje zahtev na e-mail profesora, objašnjenje o preporukama dolazi sa imenom i prezimenom đaka, e-mail adresom i linkom za aktivaciju profila nastavnika na platformi Common Application. Nastavniku je otvorena mogućnost i da odbije zahtev ili da se odjavi sa online sistema i šalje isključivo dokumenta u štampanom obliku. Aktivacija naloga počinje od unošenja lozinke koja mora imati određeni oblik. Korisničko ime je e-mail na koji je stigao zahtev za preporuku. Označava se da li korisnik naloga ima više od 13 godina i da li se nalazi u zemljama Evropske unije, na Islandu, u Lihtenštajnu, u Norveškoj, Švajcarskoj ili u Ujedinjenom kraljevstvu. Sistem na početku podsjeća na najvažnije stavke, listu studenta koji su tražili preporuke, kao i status delova aplikacije, odnosno da li su završeni. Kada je sve popunjeno i poslato, pored imena studenta pojavit će se zeleni znak. Sa desne strane nalazi se podsjetnik o rokovima za slanje dokumenata, za trenutnu nedelju, sledeću nedelju ili kompletnu godinu. Sa leve strane nalazi se lista resursa koji se mogu koristiti tokom procesa. Klikom na Start My Profile otvaraju se polja za unošenje nastavničkih informacija, prefiksa, imena, prezimena, titule koju želite pored imena, broja telefona i e-mail adrese. U okviru ličnih detalja potrebno je odgovoriti na pitanje o tome da li ste predavač u školi ili na univerzitetu. Sledeće pitanje odnosi se na samu školu. Klikom na Find School možete da unesete Belgrade ili naziv grada u kojem se škola nalazi. Pronaći ćete nekoliko škola iz Srbije u sistemu, ali ako vaša škola nije na listi, obeležite opciju I don't see my school in this list. Nakon toga unesite naziv škole, državu, vrstu škole. Ovde smo označili public, pošto je u našem primjeru državna škola. Unesite adresu i grad. Nakon toga unosi se podatak o tome da li ste vi osoba koja unosi akademski rating, odnosno detaljnije podatke o ocenjivanju đaka. Ova aktivnost je obično ostavljena razrednom starešini ili savjetniku, tako da se ovde odgovara sa no, ako vam nije drugačije precizirano pre obaveštenja o ovim aktivnostima. Na listi studenta potom birate ime studenta i klikom ulazite u deo gde se postavlja preporuka. Status prijave studenta dostupan je u centralnom delu, a sa leve strane nalazi se Teacher Evaluation, deo koji je bitan nastavnicima. Prvo što se unosi je predmet na koji se odnosi preporuka. Na narednoj stranici ostavljaju se svi podaci neophodni za preporuku. Sistem pre svega podsjeća da se preporuka šalje samo jednom na sve institucije na koje se đak prijavio, tako da ne treba unositi naziv pojedinačnih institucija u dokument i da naknadno menjanje nakon slanja prijave u sistem nije moguće. Prvo pitanje je koliko dugo znate đaka i u kom kontekstu. Maksimalan broj reči je 1000. Naredno pitanje je koje su prve reči koje vam padaju na pamet kada želite da opišete đaka. Potom unosite u kojim razredima ste predavali navedeni predmet pomenutom đaku. I onda unosite sve predmete koje ste predavali đaku, uključujući i njihov nivo težine. Na kraju se u sistem šalje dokument u kojem se opisuje sve što mislite da je važno znati o đaku,
uključujući i akademske i lične karakteristike koje se ispoljavaju u učionici. Sve što je označeno zvezdicom je obavezno i proces slanja preporuke ne može biti završen dok se sva takva pitanja ne odgovore. Sve nedoumice oko procesa popunjavanja mogu rešiti savjetnici i stručnjaci Međunarodnog akademskog centra. Kontaktirajte nas na office@iacvg.org ili nazovite 065 3349 639.